ده شغلك يا فندي، ده شغلك. السلام عليكم يا مدير. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مدير انا المرتب بتاعي ده مش عاجبني، هتزودوه لنا امتى؟ يعني انت سايب شغلك وجايني تقول المرتب مش عاجبك؟ ايوه عشان خلاص انا زهقت. مش بعد الشغل تيجي تكلمني في المشوار ده اخي؟ طب ليه بعد الشغل؟ ما احنا دلوقتي في الشغل، فانا جاي اكلمك عشان خاطر اعرف ان انا هكمل ولا مش هكمل. تكمل ولا مش هتكمل؟ من اول 4 ايام هتكمل ولا مش هتكمل؟ طب ما المرتب مش قليل. كفايه احنا راضيين بيك بجسمك داتي ومشغلينك في الامن. لا انا يعني مش كفايه انت بتكلمني وانت حاطط رجلك على المكتب يا مدير. ده براحتك. انت ليه مش لابس في اليونيفورم؟ مش لابس اليونيفورم عشان خاطر ما فيش من اليونيفورم لسه جاي على مقاس. ما جاش على مقاسك؟ ايوه. طب يعني ما فيش يونيفورم على مقاسك وجاي تشك عايز زياده؟ طب ما عشان خاطر المرتبات بتاعتكم قليله يا مدير، يعني ايه 5000 هتعمل لي في الشهر؟ 5000 فيها تعمل لك؟ ايوه 12 ساعه شغال، 12 ساعه ب 5000 ما فيهاش، مش بتجيب حتى عيالي مش عارف اكلهم. ده انت تقول الحمد لله عندك خصم يومين. خصم يومين؟ ليه خصم يومين؟ الدقنه بتاعتك كبيره، احنا جايين. الدقنه؟ ليه هو الدقنه يعني فيها حاجه وحشه؟ الدقنه لازم تحلقها اول باول. ليه يعني احلقها اول باول يعني؟ الدقنه كل 3 ايام، انا عايز الدقنه كل ما تحط عليها يدك على جهاز الصابونه بتتزحلق. طب وانا هقعد كل 3 ايام تحلق لي دقنتك دي. وانا ال 5000 بتاعتي اللي هاخدها اصرفها على الحلاقه؟ هقعد انا كل شويه اروح عند الحلاق كل اسبوع اروح احلق دقني؟ وانت عايزها موس يعني كمان هشتري كل يوم مكنه حلاقه ب 10 جنيه، يعني 300 جنيه في الشهر. طب مش اولى بيهم عيالي؟ الله الله بترد عليكم. انا خلي بالك اول امبارح قالوا لي اللي انت مشيت بعد العصر، كانت حوالي الساعه 4. رحت فين؟ رحت اجيب اكل. رحت تجيب اكل؟ دي في اجازه 3 ايام، تستاذنت مني عشان تروح تجيب اكل. طب لما هو خصم يومين واجازه 5 ايام، امال هتخلوني ايه في المرتب؟ وما انتم مش بتحسوا بينا، انت قاعد على مكتب مش حاسس بحاجه، انت مش بتشوف برا احنا وبنتشكل مع الناس اللي طالعه داخله واللي داخل اللي يتكلم معانا والممرضين. ده شغلك يا فندي، ده شغلك. ما انا شغلك ده ولا مش شغلك؟ شغلي، بس شغلي يبقى تديني على كده، على الاقل خلوني 7000 المرتب. 7000؟ لما اديك انت 7000 وكل اللي معاك 7000، ده انتوا ديش. احنا ديش؟ طب ما انت برضه بتكسبوا كتير. نكسب كتير كمان، تبص لنا برزق جنيه. ده انت انسان بارد. انا زهقت الصراحه. بقول لك انت من بكره تنزل عامل نظافه، وريني ال 2000 جنيه هتعمل معاك. عامل نظافه؟ لا انا ما اشتغلش عامل نظافه، هو عامل النظافه ليه كل التقدير وكل الاحترام، بس انا ما اشتغلش عامل نظافه. خلاص يا باشا، مش عاجبك الشغل هوينا. انتوا طبعا بتستغلوا الحته ان احنا مش لاقيين شغل بره، فعشان كده بتعاملونا على المرتبات القليله دي. يا باشا مش عاجبك ما تمشي، 100 واحد بكره يجي. ده انا في ناس كثيره قدمت وما قبلناهاش. ده احنا راضيين بعيوبك. ايه في؟ ما تفوقوا لنفسيكم. ماشي ساعه ومرتبات قليله. ايه يا عم في؟ ماشي يا مدير. توكل يلا يا عم غور. عالم تخمق يا عم. بكره يمشي ويجي 1000 غيره.